Umpasa Mutu com a Universidade Warmadewa Bali, Indonésia, realiza seminário internacional. Universidade da Paz liusi programa mestrado Ciência, Direito, Serviço Hamutu com a Universidade Warmadewa Bali, Indonésia, realiza seminário internasional com tema Business Law and Public Policy dalam pembangunan prawisata berkelanjutan nebe halau ia salão de Kasmir Umpas sexta-feira semana ne. E entrevista vice-reitor assunto programa mestrado no doutoramento hateten, liusi seminário ne ba futuro atu hareliu sustentabilidade turismo no direito lei business e Timor-Leste. Seminário internacional ne ho tema atu hare focal yu ba oinsa sustentabilidade ba ia turismo ninia hare husi aspecto rua aspecto ida makakona ba direito business ninia lei kona ba business ninia atu hare kona ba lei kona ba business ninia e segundo atu hare kona ba politika público ninia aspecto rua nema kira agora dakne itania fokus o insa para ita loke discussão e liu esse seminário internacional né ba assunto turismo ninia assunto turismo liu ita Timor ita atu adapta conceito o insa ita atu hanoi conceito serne ligado ho itania política público ligado ho itania lei business ira ini importante. Porque kita hanoi kata kita governo desenvolve turismo. Turismo hanya parte fontes ida husi fontes orçamento. O insa ita atu aslera ida ne. O insa atu aslera ida ne. Baibe ho seminar siras ne. Ita convoca discussão. Para depois ita heta husi experiência, porque ita hatene kata Bali hanya area região ida husi Indonesia nabe famosos liu baia turismo. Ia fating hanesan ketua yayasan kesejahteraan Korpri Provinsi Bali hateten, cooperação entre Universidade Ruane atau facilita estudante no docente sira, halau sirene estudo e Universidade Warmadewa Bali, Indonesia. Kerjasama yang harus kita bangun, Pak. Karena Warmadewa itu terbesar di LL Dikti. LL Dikti itu lembaga yang dibentuk pemerintah pusat untuk mewilayahi Bali dan NTB. Yang meliputi hampir 100, membawahi hampir 110 perguruan tinggi LL di wilayah 8 ini, dan Warmadewa adalah yang pertama, Pak. Hampir mirip dengan DAPAS. Hampir mirip. Besarnya, jumlah mahasiswanya. Nah, kan cocok kalau kita kolaborasi. Ya. Jadi Pak Rektor, Wakil Rektor, mohon ini kita terus garap bareng-bareng karena potensi Timor Leste kalau kita konekkan dengan Bali ini sangat-sangat bisa kita bangun bareng-bareng. Entretanto, seminário internacional ne orador principal na Inhat Makanesan, Putu Ayu Striasi Wesna, Nilu Made Mahena Drawati, Alessandre de Souza Guterres, no anak agun Gede Oka Wisnu Murti.